amafaranga menshi cyane kandi njyewe ntabwo ari isi ariko ndashima Imana cyane yo ishyigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi. Niba uburyo Imana yabinkoreye numva ngize ubwoba, numva nongeye kuyitinya gushasha, numva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, bituga bimanuka mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya. Imana ishimwe. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye ariko ndashima Imana cyane ko jya wigenda bishoboza. Ndabihamya cyane ko ndi umukristo kandi nyuma y'indasi Imana yayizanye umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Cyobanuye sinaje muri film kugira ngo namamare. Ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizogera guhagarara imbere y'abantu bangana n'uko n'amakamera angana n'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yo ikura mu cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane kuko haleluya, umva uko amashina yakome kuko abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndashima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanjye. Ibyo bice tubikorera amashuri. Ijambo novuga nobwira Imana imbere yayo nuko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe. Uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorere Imana. Igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana, ndagwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo rwanjye. Munyemerere iyi ndaza kwivuga hanyuma, ariko ndabashimiye. Mwicare mubyagire, mwaheze byinshi muje kudushyigikira, kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane. Mbega ni nk'aho ikirori kitaratangura. Narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande: Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yesu. Bari hano barabyagiye. Niyo mpamvu ugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane, kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva nugarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukinkorere, ntagire umuntu ataha tudahejeje. Bishobotse muzamunezereje umutima wanjye kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone, mufatanye natwe gushima Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Hallelujah.
congratulations kuko umuntu tutazi atumenyekanye bari umwaka hanyuma ibindi akiri ngaha hariho mezo yitwa Alvera Collection nayo ifite impano yihuta na
ndabaza barambwira ngo navuze lume barambwira ngo nta radiyo afise muhira yo kugerezamo asi radiyo ntonya ndavuga ngo ndashaka kumugurira radiyo nini kubera ko arakunda igisirimba murabizi neza afise radiyo nini yo kunyuzamo igisirimba akazanana na filime yiwe nibaza ko byo mugendera cyane ntabwo umutima ufana neza allo Igwa alibeda ikarayi abarwaye pe abafise ikibazo yoyo muri ya klinike bamuga muzuzu ariko turacyari kumwe amashimeshwe ekipe y'Igitega